Kalugrang kapatid, ingasal pantayanan, mabilan po ka rin ba yung tao, dalago, professionals, ingkarelang obra, promotizer. Ing meto nga promotizer, kailangan magaling yang mag-sales stock, banga pisaline, ing kayang produkto. At nung balo na yung pisali, ing kayang produkto, kapamilataning sales stock, in a matter of hours or minutes, misalilangan, tingkayang pamisali. Dapat nung imeto nga promotizer, kaya biyasang mamisali, mekad muli ang basyo, at baka dating ang domina ko ya obra, huling alayang apipisali. Makanyan mo naman king meto nga tao, lalong-lalo na king meto nga campaign manager. Kailangan balo na yung pisali o i-package yung kayang kandidato kareng tao. So matsoling masanting iya pangapakilala kareng tao. Mika landslide siyang boto karatang ning election. We are also bombarded by media. Nung rin po kondisyon na katamo isip at bulsa bangkeda salwantala ring karelang produkto. Pero yung produkto yung pamisali ng media, sometimes they can condition our mind, bangketa, tanggapantala, den maling prinsipyo at turo laban king kasalpantayan ng tamo. Nyamimingat tamo, balo tamo, we are pro-life. We are pro-marriage. And sometimes, media can make it appear as if birth control is something acceptable. Nung minsan bala mo pipresent na in divorce, medong niya kareng dapat danggawan deng miyasawa. Nya mimingat tamo. Kining gospel reading tamong ini, pipresent na kaya katamo is Saint John the Baptist. He is the campaign manager of our Lord Jesus Christ. Migpasiunaya kareng tao. Si John na nakaisipan at puso reng tao. Bangketa at tanggap din masaluso king karelang puso. Nani nga duwa na kaya katamong ini ning gospel tamo, nano yung challenge na kaya katamo, Saint John the Baptist. Idasanang isadya tala rin puso tamo at kaisipan, so we welcome Jesus with a pure heart and with a good life. Balayo ng misan, atin taong mabayat pisali, uling matsura laugali. Atin taong mabayat pisali, uling elamasanting dapat ampong pamibiye-biye. Pero San Juan Bautista, he prepared the minds and heart of the people. Bangketa malagwa ng tanggapan ing Ginoo. Atin taong mabayat kalo, may agadatanggap. Atin taong mabayat kalo, uling atin niyang ugaling masanting. Ngayon nga doon nagkakatamong John the Baptist, ito sanang maging mayan tamulo. Muking ginutamong Jesucristo, noon ka rin kalupatamong tao. Makanano may nga tanggap yung Ginoo, nung mabayad kalup king asawa mo. Makanano may nga tanggap yung Ginoo, nung may tanggap yung pengari mo. Makanano may nga tanggap yung Ginoo, nung mabayad kalup king kapatad mo at karinsiping mong bali. O yan, ing samasan tamo. Hilako tamo sana yung biyata na lub, king metong at metong, bang mayan king lubtam, ing pamananggap king Ginoo. Mabayad kalup king asawa mo. O yan yung Couples for Christ pamilya, you have a process. Bangketa se tell you, ing kaya yung kamwa, o
o differences king metong at metong. One on one. Bisabi kayong masalese, bang milako, itang beyatan yung lo, king metong at metong. Mabayat kalog ka rin pengari mo, magatlo ka matulid, o dadugo na pang pera. Masyadong marakalingadwan mo, ayada naman yung saluan. Magatlo ka matulid, bang milako yung beyatan mong lo. Bale ko minsan na din kong linanya, a cancer patient, stage 4. Babantene ng anak ng pangane, Yanji. Kaya rin linanya ipapana, nga nakanabong Anji, Father, kasalanan ba na mabigat ang loob ko sa aking papa? Sabi ko kay Yanji, maganda Anji, pag-usapan niyo ng papa mo. Habang malakas pa siya, sabihin mo sa kanya ang nararamdaman mo. Bakit naman mabigat ang loob mo sa papa mo, nga ko bang Anji? Kasi Father, nung maliit ako at kaming magkakapatid, wala kaming narinig sa mami namin, kundi negative sa papa namin. Maralas sinasabi ni mami, ala kang kwentang asawa, lasenggo ka, panekang ala, irresponsable ka. At dahil negative ang mama ko sa papa ko, naging negative na rin kami sa kanya. Alam mo, Angie, kausapin mo si papa mo, baka meron siyang dahilan. Kinausap ni Angie ang kanyang papa, and she got the shock of her life. Dahil sabi sa kanya ng papa niya, Angie, pinakap na akong busbos si mama. At tuklasan ko niyang pakasalan ke, mabuktot siya kingaliwang lalaki. May bangungot ko niyang pakasalan may mami mo. Heta ka anak ina. Anak na kang mami mo kingaliwang lalaki. Pero ikay siniray mama yung kaya kayo. At liguran da kang anting anak. May sabi-sabi na rin may kakapatan. May nyawad lang tawad kang papada, pepatawaran na lang. And their papa died with a smile in his face. Sana patagan tamo, ing kapilubluban tamo, king metong at metong. Nung atin tamo mang beyata na lo, king metong at tao, patagan tamo ito. Bang maging mayan, ing pamananggap kang Jesus, which begin, kitang mayan tamong pamananggap, king metong at metong. Ikang bayong tao, dalaga po, mabayat kalub ka rin pengari mo. Magmasakit kalub, pamasakitan mo lo. Huling ating kamburing pasali, ayadag yung sagwan. Nung minsan, din kaya katamong needs, din kaya katamong wants, masyado lang mga ragul, masyado lang marakal. And our parents cannot afford them. Sasabihan ng St. John the Baptist, he lived an austere kind of life, a simple life in the desert. Nanipama na durul, pulot panila, at nung ating lupisak, iderang nala, bayang milabasing kayang atyan. Simpleng imalan, balat ning kamelyo, sinturo na ibating balat ning animal. How can we desire a very luxurious Christmas nung impanagkat na ng St. John at ng Gino, a very simple kind of life? Patagan tamo, din kapag nasanta mo. Let us not create wants that are not really necessary. Let us live within our means. Patagan tala rin kapag nasanta mo. Bang manyaman kinlubta mo, agyang simply ay Pasko. We can make it the best Christmas because we have Jesus in our hearts. Because we are at peace with one another. Yan ang payabot na ning Pasko at ning Adbyento. My dear brothers and sisters, adwan tamo king banal na Espiritu, adwan tamo kambe ng San Jose at ning Birhen Maria. Sana maging mayan ing pamananggap tamo kang Jesus. Huling mayan tamo do, king metong at metong.
kami daw sanggup ng pamilasa at kamatayan. Kinuha niyang tinapi at kapasalamat sa Diyaba. Piraso niya tini, karanggang disipulos ngama. Kagaban niya iti ibangan at kanali. Itiya, ing kanakong katawan, amin daon pangagagyahay. Makanya mo naman kay Pati ng Apunan, kinuha ng kalis, kasi bayo ng kapasalamat kaya ka. At pinili kalis, karigan disipulas nga nanggamaniti bangan at minungkuhan ito. Iti kalis ng kanakong daya, indaya ng bayo, adalangang pipan, kami bubuo para kaya kayo, at para ka rin sa lang tao. Bangketa ipatawaran na rin kasalanan. Dapdan niyo iti bilang kapiganakan kanako. Masyarakat kanyang isdaya ng kasalanan